Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang berbahagia, selamat datang wa sallam wa marhaban bi hudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 24 Agustus 2023 Masehi atau bertepatan dengan 7 Safar 1445 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Essos dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Umar Maya Ibrahim, serta dilanjutkan cawisan setelah ba'da salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Muhyiddin Mansur dengan pembahasan kitab Nasohibul. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من صالح أهلها. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. صلي. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatan. Assalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi